setia, rumah tangga saya damai. Saya ditoh dari penyoon Bapak Sulaiman. Juga apabila hal-hal seorang tempat ikatol, ikabung katol, juga nyoon atoraki nyoon paling bimbingan dengan organ negara ditoh sehingga bisa betul bisa saya wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina wassalama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'aidana min musibatin nadamati innaka 'ala kulli shay'in wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badru Soleil, Badru Soleil.